Ka All Meghalaya Dancer Association mentagasngi ka pratrik uyayong arja arpusan kalakit bokit ruyang ya ukit kupar nong siet uban yishim menta shakarinsan World Championship of Performing Arts karinsan ya kopruai kaban salong haga California USA nadu ka khatnyau tarik hadu ka arpusan tarik unaitu arja arpusan ukit kupar nong siet arpu arts nem karta bat ubasyong basa hakishnong kinshi East and West Khasi Hills District ulalong tang marway uban syajit nagari India banlet yishim benta hakatei karinsan hadian bu uladep yo ya ka jingjop ya ka surkin ut season 3 kabalapin long da ka Don Bosco media Ya, kemudian komen semua I mau beri kebawa dengan kabarnya dengan khidmat pemerintah. Jadi semua I boleh jadi mama kibab thapa ibalong di presiden jangka abda pan kunjung ya ka association berkoi ya ka ba kilapulong ni ka program pan berkumpulannya nama kungkajeng I mesin yang shop kan yo pan lecim nasi di Amerika dan bertaka World Championship of Performing Arts kapan salong organize Julai ngadu kanyo dari kado arbunan di kini cimpen lonjok di ka program masmo ba masmo dap mo ngsim ba masmo sina di mana dan kita support ya kum niki local artist mo kiban yo ban represent haki ban yo ban nikmat naka jelala jong di bat kum juru masmo ban I place pun area ka Don Bosco di Barokaway lingba juni Father Michael Mantri ngayon kini kala banyo pandai simenta hadu bangan hapan represent nakapeta dari India amtang nakajalan dari nakapeta dari di kini ka opportunity ngasgo kalong kaba best itu kata-kata ngai iba Father Michael Mantri ilong iwe neki berioma iba jo aing simyaki happy bareng hadu ikon sama minggu syakmat an berpau yang kisah di bawah beliau lain. Pada kunjung ya i mama kebab mah ngaji iman kapor itu long way lagi rampak mah baju air siam hai ni kun sama menini syakmat dan saya lagi jadi kisah lah kalau hagalo kalau kesama agar lain yang kasih ni iba yang patrish tempat yang sobat anak besh pun ni. Sekretari ikut bekerja dengan ikut kupar beri kui sama patricia mana kupar berangkat mau nak kenal dengan seluruh ikut pergi usaha hotel bar ide bar patricia admiral bar subhan kedai jadi apa mau bar ikut badan minta kedai keduksa ikut pergi di lokpa di lokbi bar tim alusir ya ikut memang tadi sab katakan kadai gue karena aikam bat kadai gue burung ya skiri halnya kunjung ya ke India di Rasulullah Kudai ya sama kek ba dayo man syembeta om tang bo nasional ber tende ile yo man present aka world championship by kok wai juga perteh lo away kita ada jempol lo away ka perteh di Kerman nakalian ke all Meghalaya Dancer Association ni kipok kipian siapa ini benlek sebentar po Amerika ni bu ada cintai nak benda jadi bat ni sekarang dulu kini cintai kerpan nakalian ke all Meghalaya Dancer Association kerana kawai ka lendi panwanra ya ke jingjok ya ke nam burong ya ke India menuju ya ke Jela Meghalaya jengi Broadway.